siyakhuluma ukuthi kunomehluko phakathi kwe-admission ne-transfer. Ama-admissions enziwa kuma-grade awu-3 kuphela, u-grade R, grade 1, u-grade 3, and other grades kusuke kuyi-transfer ngoba lo mntwana lo usuke enabo. All right, before ngikudedele Jacinta kusho ukuthi ayikho lento eniyikhulumayo ngoba kuyasho baba uMahlambe ukuthi abekho abazali abasafikile ningakayi kuyona. No. I think Mr. Mahlambe ntazambukisha ukuthi abazali laba abebefuna isikole sebebaplaceile, which is something esisivumile ukuthi vele babaplaceile, but babathathe bayobaphosa le eGreyville. Namanje sisacela intervention yaka Department of Education ukuthi akusiza ukuba nohulumeni oglorify ama laws because ngiyakhumbula ngesikhathi sobandlululo nohulumeni obandlululo lokhu ukuthi iapartheid is a law. If we bona ukuthi umthetho is not working for the people of that country, what are you doing about that law? If bayabona bona as a department ukuthi ama South Africans ingane zabo are not being admitted ekoleni ngenxa yomthetho, what are they doing about that law? But kusenziwa ke lokho. Constitution leba lokhu beglorify insist ukuthi every child has a right to an education. So what are we saying about the South African child njengamanje le enganaso isikhala esikoleni ade siyibona sihleli nazo izolo zithi ifuna ukubhukuda eBish ngoba zinaso isikhala esikoleni. Ingane zase South Africa zibhukuda eBish, ingane zabo kufika zise classini. Kuthini lokho ngekusasa lengane yase South Africa? Lokho akuthathi ukuthi umuntu athathe stand sokuthi ngumuntu kahulumeni. Dinga nje ukuthi uzifake nawe ezicathulweni zomunye umuntu wase South Africa onganayo imali. Bayasha abazali asinayo imali yokuyisingane eGreyville bazoyithathapi. Uhulumeni njengamanje into bengiyilindele kubona ukuthi bafike la kule platform but sizokhulumisana nabazali sibone ukuthi singazama uku-arrange transport, singabona ukuthi singazama uku-arrange ukuthi kodwa kunalokho sikutholayo ukuthi bonke umntwana uplacewe kodwa ukwazi ukuthi uthi usolve inkinga ngokuthi ucreate enye inkinga. Uyisolve kanjani inkinga yokuthi abanaso isikole ngokuthi uyobabeka kwesinye isikole abanganayo futhi imali yokuthi baye kusona? Lokho mina kungiphatha kabuhlungu nakho ukuthi mina njengoba nguJacinta today angisebenzi bengimsakazi niyazi ayikho into engiyikweletayo mina ukuthi ngiyoma lapha eEdington ngiyobhikishela ingane zase South Africa ezami ingane sesikoleni njengamanje. Angikwenzi lokho ngoba nakho mhlambe ngibhorekile noma ngikho ezinye izinto engazenza ziningabi izinto engazenza okungiphatha kabi kunakho konke ukuthi mangabe uzama ukuthi abantu bakahulumeni bathathe leyo posture leyo yokuthi nabo phela anifakene ezicathulweni zalabantu nabathembisa ukuthi mabenivotela nizowenza umsebenzi abakwenzi lokho. Kunalokho bazama ukwenza ngazi ukuthi thina mhlambe abantu abangaphilile kahle emakhanda unengane ezu500 and something ezabantu bokufika esesikoleni lapha eEdington. If ukwazi ukuba create ispace ukubenzela ukuthi kube convenient ukuthi bona bakwazi ukusuka la beze la behlala eSouth Africa ngokunethezeka, uhlulwa yini ukuthi uthathe leyo nto leyo lawo ama resources lawa othi wena akhona wenzele ingane South Africa? Engizophinde futhi ngikugcizelele iconstitution yala eSouth Africa njengoba belokhu bethi ithi wonke umuntu udinga education. Ayikho iconstitution yala eSouth Africa nganayo ama limitation clause. I-limitation clause into singakwazi ukuthi siprovide education, yebo singakwazi ukuprovide health kodwa depending on ama resources ukuthi akhona. Iyayenza iconstitution isense lapho ithi masinganakho asingakuprovide. So thina indaba silokhu sifuna ukwenza ngazi ukuthi sinakho silokhu siprovide abantu bangaphandle ngoba ngifuna ukuthatha icala la Subramani njengoba sasikhuluma ka health ka Department of Health. uSubramani indoda yala eSouth Africa yayifuna ukungena emshinini ye-dialysis izoshona umshini ingasekho yahamba yobopha uhulumeni yathi ngine right empilo ilungelo lami lokuthi ngithole health kubhaliwe vele lokho ku constitution. Kodwa inkantolo yathi Subramani akwazi ukuthi ngasusa wonke umuntu kufakwe wena ngoba ama resources awekho. Asikwazi ukuphoqa uhulumeni ukuthi ukunike le dialysis. Washona kanjalo uSubramani umuntu wala eSouth Africa. So yini ehlula uDepartment waka Education ukuthi uthathe leso stand ukuthi bantu bangaphandle yebo siyazi ukuthi nikhona nibaningi kodwa asisenawo ama resources ukuthi sinike ngoba kufanele si-accommodate ingane zala eSouth Africa. Labantu banama njengoba besponsorisho United Nations kuthiwa bama refugees banama organization abo anikwa izumbulu zeimali yileyo United Nations. I-United Nations ayinika uhulumeni imali, inika lama organizations abo. Why ama organizations abangathathi leyo mali ekwa private ayofunda kwa private school? Bayilokhu beyisho lento ukuthi yonke ingane kufanele ifunde kubhalwe kephi ukuthi kufanele bayofunda kuma public school?
Ama-public school must be that. They must be public schools. Fanele kuba ama-public schools ey'ngane zala e-South Africa. Bona mebefuna ukujabulisa abantu bangaphandle, go ahead, bafakeni kuma-private schools, bahambe bayokhokhela ama-private schools. Hayi iy'ngane zase-South Africa, ihlale emabhishi ingafundi ngoba nina nifuna ukujabulisa abantu bangaphandle. Mase yifundile iy'ngane zangaphandle, ngithi sizofuna futhi le misebenzi le engekho futhi le la e-South Africa. Kuzogcina sekusebenza kuzogcina sekusebenza bona. Lezi ezethe ihleli lapha e-point esidlekeni sama-drugs, zilokhu idlula abantu bedayisa ama-drugs, igcine sengena kuma-drugs, bese nijika namhlanje nithi sinamaphara, ngazi ukuthi amaphara izinto ezivele savuka ekuseni sekhona, kanti siyabona ukuthi kukhona i-system la edesignela ukuthi lapha e-point kukhiqizwa ama-drugs. Ngakulibona iNigeria ngisho elilodwa lidla ama-drugs, kodwa nabo bayadayisa. Kodwa eSouth Africa fanele senze ngathi asikuboni konke lokho. Iyabheda le mpilo esiyiphilisa iy'ngane zethu, sikuvumile nikwenze kuthina saze saba badala, sibone nisicindezela ihlobo elusho lokusicindezela. Ngeke sivume ngey'ngane zethu, ngey'ngane zethu ngeke sivume. Injalo kanjalo ukuze niyafaka ukushisa kanje ke e-studio ngifupele nani zoyindabeni mhlawumbe ngimnike ubaba uMahlambe mawuthi khona athi ufisa ukuphefumula kulokho bese siyakwazi ukuthi siye kumhlo ngoba kodwa ke bekathi bekuphefumula angizwanga iquestion kokalokho khona ukubambile baba uMahlambe ucabanga ukuthi kuyiquestion okudinga wena njengomnyango noma ucovered. Udadethu akushoyo okudinga amaphoyisa ukuthi adile nabo. Sonke esivumelana nabo ukuthi makhona oku-wrong amaphoyisa adile nawo. Kodwa uma sikhuluma ngebantwana abawu-66 esinikwe yona, 44 yalabantwana laba babe ama-victims ama-floods abebe ney'kolo zabo suka ngo-2022. Befunda kubo abo-grade laba, befunda kubo abo-18 laba, besuka komlanzi, besuka komashu, besuka kuzo zonke iy'ndawo besuka kuzona. Beyishiyile iy'kolo ezisemaduze nabo baya ku-of choice. Okay. Yes, ukuthi manje ngiyakuzwa ngazi ukuthi uthula ispeech nje sezinto enizozenza se-manifesto. Yento efuna ukuyi-check ukuthi so njengamanje akukho enye into engenzeka yokuthi lapha kubeke kwama-park homes njalo njalo nge-Eddington. Okay. Njalo kwenza mfana ngivumele ngibambe la it's 8:34 sibhekela kanjani kumhlo ukuthi asinikeze indaba zezemidlalo sobuye sikubone ke ukuzwa ukuthi umnyango wezemfundo ikupho kunye anakho njengalokho eney'nhlelo zokuthatha abantwana base la basakhona kokunye obesibheka kakhulu udaba oluthinta i-Eddington ukuthi kusekhona indlela yokuthi singaphinde kuvuleke ezinye zezikhala. Nithuba ngimnikelo legcineni bekuyithuba lokuthi makukhona afuna ukuphendula kokushiwo uJacinta acabanga ukuthi umbuzo odinga impendulo ibe khona kodwa kunalokho bengi-explainela okungekhona sikubuzile. Umhlo usekhona usephila indaba zezemidlalo.